Jong, beun setelah raja nak. Mungku sengkok, lebe jenah beun riah keluarga. Dek remeh menurut beun. Ya mana gula na pancaan bian pak. Iya jong. Engkau tak ada cudua lagi na beun sapa. Sepenting reng bini saya kabi na beun jeriah. Bagus ben pelak jong. Oke pak. Ben paling penting jong. Reng bini saya kabi na beun jeriah. Sapa apa terserah beun. Sepenting anda ya cek melarat. Polan beun lah tahu tibi kekebadan dina cek dek remah. Oke pak. Tahu jong. Kok benih yang tak tero beun remunduk sampai mari. Tapi dek remah jong. Kenembuun tade. Engkau arasa tak mampu ya nak. Kutu na beun lambe perapaan ngat semangat temunduk. Mangkana pa usaha totok tengah jalan. Tina pa sabar ya nak. Oke pak. Iya jong. Segelangkong ya nak. Beun riah tang arep bentung situng ah. Beun riah nak tongkel nak. Cek beun lah tahu tibi embuun lah tade. Tetitang besen beun ku laku mun la abini. Polaki bebini nanang dina. Kiben nanang de enak ben bapak nak. Takok bapak tupo to apa se bapak re tak mampu. Sapah memeni beun jong. Inki pak. Boleh tak kira onturan di kak dito. Pekon apa reng nembe ya. Iya jong. Tetitang besen beun ku laku mun la abini. Polaki bebini nanang dina. Kiben nanang de enak ben bapak nak. Takok bapak tupo to apa se bapak re tak mampu. Sapah memeni beun jong. Inki pak. Boleh tak kira onturan di kak dito. Pekon apa reng nembe ya. Iya jong. Ni kakak kopinya. Sabar ini lek. Apa ya pikir kak? Ini corak pada saya kasosa. Enjak le kok kepikiran ke bapak. Abit tak imu le bolan. Saben gerose kelakuna mantan gerose imu le. Pas de remah kabar bapak ya. Enjak pola kak. Bapak beres pola disang. Tahu deh le. Kok ya akhir pikiran ke bapak. Mayra entar desa. Tahu agak tak nyaman betul yang kok kak. Pakai kapi. Ada apa mbak le? Tahu pemalam engkau ya. Betul senyok kapi. Oleh sontek kale. Tahu jaga tina kok istirahat ke dalam ya pada dunga boy bolami oleh benteng. Itu ini kesah. Iya.
beda mana ondong kara aku tak lempur kan. Mulan tade mana. Teh, apa sih aku cerita teh? Ada jong niku teman jon manuk ya jong. Seorang dulu teh. Iya iya. Ojo. Oh, teman Jon teh. Demak lagi jong. Ya ada teh jeung gelenjengan dan nak teh. Anu Jepar bede mulai teh. Ada jong suci ke abiniro yang kau tak sana kentaren sekali kok tele kerong. Kakek dek rem jong. Tadi abon nelpon ro. Tadi sekali re teh. Ben boleh ko abi tak laku api teh. Ara apa jong? Tadi paket ro teh tingkok sengkem makin ko api teh. Ijak lah kau kalak hasil lah pergi jong meleyakin. Tahu teh, agak ngelaras re teh. Nak kena ngode jaja ngelaras. Tetitang pesen beun ku laku mula abini. Pola ki bebini nenang dina. Ki benenang de enak ben bapak nak. Takok bapak tu foto apa se bapak dia tak mampu. Siapa memeni beun jong. Ingki Pak, boleh tak kira unturan di kak dito. Pekon aku yang nembe ya. Iya jong. Dari mana oleh bendenan? Alhamdulillah oleh benda kak. Oh, ini mula oleh bendenan. Kok ya pekun kepikiran ke bapak. Mairain sedih mula kaki oleh bendenan antar ke bapak. Anu kak, aku kayak gerem. Kenapa boleh? Tahu ngara beri sakit lu ngara kayak ngefek di dari ngara sakit ang. Maira sontek le. Tahu kak, tak usah tidak kok kemurnain puja bulami oleh benda. Dek rumah le, kok tampan kepikiran ke bapak ya trointara. Iya maka aku lagak dari jadi tampan sakit. Tina kak bola ada budiare bola mi bisa kok sehat betul entar kepak. Ini nemban mengkurang sehat, istirahat dulu desa. Iya kak. Kak, dan mbak kakek kak. Kau antar ke bapak le, kau tampan kepikiran ke bapak ya. Tina kakek istirahat dulu ya, hijri ya. Dan mah kakek kak. Engkau main rantarang engkau ke TV tepan sakit dina. Minta nih serkang kau ban ya. Benih tak ni le, engkau kembaan. Engkau ya tampan kepikiran ke bapak. Toko beda apa bapak disa. Kakek meleng kau apa bapak dia? Masih jadi emban le. Engkau tak kira bini emban mentadakin esoro bapak. Teti bagian alasan dibubari, kayak masake, kayak cetak, kayak krim. Seterong kau tak bisa entar ke bapak. Apa anda kak? Jengkau lakar sakit ongko. Embu, caca melulu, mulai langit kemarin.